Pilipai payu, patakan, eri, rieko, ya uwen eikin kasampalkin kumail, o ya uwen eikin laloitkin kumail. Kumailkin kaparanieta melel, o ikin suikin kumail melel. Mech riyeikan bakapaiko, yei tuan amail maur, e pan changachang, ren kauno. Men lau ipakirema, yutia, o sintiki, kuma en minimin penenan pungamat weche pirien eo ren kauno. O pil komu yangay lalapach, iyanane komu en sawasa li riamenech. Pueki arayang ye tatak lautki aralaw kisali rongamawo. Pil yangaki Clement o pil yangay chon tatak kan koras. Me mararail mimi nan sapol men coach puk me maran iray kan me anaki maur melel mimi lala. Kumail en pere nan so koras nanamail mini ang kauno. Ibil pan purem kosoya kumail en pere. Kumail katakong aramas koras. Kauno pan kachin parato ni anso karen. Kumail ter punot kumekoch ap nanamail katakatakan kumail en peki tama kumail kin anane. Amail kasapal kalangan en piliyang amail katakat anso koras. Eri sapol men coach pepeol me inenen laut sang uwana chail teteki apan nakit mong yung umail o pil amay lamalam ren Christ Jesus. Eri, yech mulane ikosa irieko. Kumailen aute kita nan kapetamay kan song mau kan me kaping pemie. Song kan me melel, me kasampal, me pung, me makalakal, me kasalel o waun. Kumail tatangki tama kumail tatangki o ala sang rey, sang ni ei lokaya o bil ei wiyakan. Coach, me kin kachkiyong kachail pepol en kachin yang kumail. Kasapal kalangan ki kisakiskan. Ya uwan peren me ikinan kinanay meuren kauno. Murin anso rey kumail pil aniki anso mau en kasaleta tuwan amail menapaliye. Isocha menintame kumail kachokiyeti amail menapaliye. Apueki socha amail anso mau en kasaleta. Oi pil socha kosoya mech pueki ei pem me kumail kasaya lar, po i an lar oi charki tame ikinaniki. I wewekier tuwan ei pan memorki songkan me soche ichar, o pil tuwan ei pan memorki songkan me tepasang ei ananakan. Ipatangier mech, ipan kak insanama wasa koras o anso koras, menta ma i mette tupek, menta ma i aniki tipso me tepasang ei anan te me chikchik sang. Ikakong me koras, sang ni manamano, me Christ kin kachkiyong ye. Eri, me inenen mau melel amail sawaseye nanaya palakan. Pin kumail men Pilipaikan kin esta mau men ni ei masal sang Macedonia ni en rongamawo e chepin kalok sali amail momot soche me kin sawaseye. Kumail che me kin yang ye ni ei payamau o pil ni ei paiswatakan. Eka yanso ni ei mimi Thessalonica o kinanana sawas kumail me kin kataratong ye. Kaiten pueki eikin anane ale kisakis kanche. A pueki eikin anane amail pay en laut kila. Eri, yech tarapuen katete pensong koros me kumail sawasekin yeyer. Amail sawas me inenen ichar melel. Mia rey song koros me ianane. Murun Epaphroditus e watong ye amail kisakis akan koros. Kisakis pukach raseng meirang pomau eo on coach. Meirang eo me eban kachin ale o kupurtaranki. Eri, ei coach pan kachkiyang kumail me koros me kumail kinanane. Sang ni pararan sabal me kapwe kan ren Christ Jesus. Lingan ong samachay coach sang mech o kokolache. Amen. Kaim saklan ranma. Ach ranmau ong sabal men coach aramasakan koros, me pil sabal men Christ Jesus. Riachay solang kan mech, pilyang katarawong kumail aray ranmau. Sabal men coach aramasakan koros mech, pil katarawoy aray ranmau, ap melel iray kan, makisen chempas en Caesar. Kalangan en achay kaun Jesus Christ,
en kachin ye yang kumail chorus.